zadnje 2 godine nema časopisa u kojem ona nije bila na naslovnici. Trenutno možda jedna od najpopularnijih hrvatskih glumica, Doris Pinčić, odnosno Lara. A daj više. Jel te više nervira ono Lara? Pa zar i ti, sine brute? Doris. Doris. Doris, jel ti dosadilo što te više tako povezuju s Larom? Kad će neke nove uloge? Šta se događa? Ma nije mi dosadilo, to je prirodno, to je zapravo jedan efekt koji se dogodio valjda zato što je sve to tako dobro prošlo, ali prošlo je, sad to ostavljamo iza sebe i idemo dalje. Pa evo upravo zbog toga što glumci nekako ne mogu svi priskrbiti sebi posao, bacaju se u pjevačke vode, u voditeljske vode, u ine vode. Kojima ćeš ti zaplivat možda od ovih? Ja sam u Lari pokušavala pjevati, ja jako volim pjevati, stvarno svim srcem, ali Bog me tim talentom nije podario. Ali voditeljske vode su mi jako zanimljive, s njim sam se bavila. Nemoj nam uzima kruh. A tu ti više nema para, tu ti više nema para. Pa čekaj, šta je više s tim glumcima ali koji uzimaju gledaj, voditeljima changeamo se, ti vi malo u sapunicu, ja malo vama i to je to. Ja bi mogla biti neka Sonja u sapunici, ona. Di si Sonju našla? Meni više ko Vesna izgleda. Ovdje je leprasica posuta zvjezdanim prahom, stvorena za one koji sanjaju velike stvari. Uz ovu kasicu vaša maštanja ostvarit će se i prije nego što se nadate. To će možda završiti u tvom vlasništvu. Možeš odmah krenuti da ne odugovlačimo. Kako god hoću ja. Kako god želiš, redoslijed koji god želiš. Ja volim začinjenu hranu pa ću onda zapapriti odmah stvari. Da, uskoro se udaješ, začinjene hrane će biti sigurno na tom vjenčanju, janjetine će biti sigurno. Apsolutno, apsolutno. Kakav je to pir u Dalmaciji? Vlaški pir bez janjetine. Aha, bit će vlaški pir. Hoće biti kokoš, pivac na barjaku, jabuka. Neće. Pokušava nekako tradiciju pomiriti sa suvremenim, ali to vjerojatno vjenčanica neće biti bijele boje. Baba je već lagano predinfarktno stanje i tako. Zašto? Koje boje će biti? Zato što se mi glumice udajemo 100 puta, razumiješ? Meni više nije toliko interesantno imati bijelu vjenčanicu, vjerojatno će biti roza. Wow! Otkrij napokon kako te zaprosila. Ajde nama, daj, znaš kakav je to prsten i kakav neobičan način prošnje. U jednim novinama je bilo da je to ovaj prsten, to nije ovaj prsten, ovaj sam dobila tako. Zašto ne nosiš zaručnik? Zato što nije bio prsten u pitanju. A šta je bilo? Pa daj reci. A neću ga odati. Ma zašto? Zato što bi njemu bilo užasno neugodno da svi znaju da je onako bio baš romantičan jako. Bio je jak. A daj bar nešto malo otkriš da nisi nikome otkrio. A neću, onda neće više biti tajna. Aj dobro, aj. A čekaj, onda ćeš iskoristiti džoke. Odmah na početku. Ne, pa ne mogu na to odgovoriti. Ovo je pitanje za Borisa. Žao mi je, Doris. Ovo prasence posuto zvjezdanim prahom neće biti tvoje, nažalost. Ti si kriv. Eto ti, na Boris. Samo zbog tebe. Sad moraš na sva pitanja odgovoriti. Inače ćeš biti diskvalificirana iz Muppet Show. Ups. Izgubila si nevinost u 3. srednje. Od tog dana do danas koliko si napredovala i koje je najnekonvencionalnije mjesto na kojem si vodila ljubav? Ponavljanje je majka znanja, tako da sigurno da smo negdje napredovali. A ovo su 2 pitanja, inače. Mučko provociranje od strane Ivane. Od 1 do 5, Doris, evo kubi ocjenu sebi da. U krevetu? Pa da. Ovisno o raspoloženju, ali ja ću biti neskromna 5. A najnekonvencionalnije mjesto ili si baš ono od kreveta samo? Bilo je i... Dobro, pardon. I stolica, i šuma, i mora, i to smo iz Dalmacije i tako. Koliko je suza isplakala u Lari? Što misli, koliko litara dnevno? Je li ti dopizdilo više plakati? Mi smo računali, vode sve više nestaje na planeti Zemlji, pa su zapravo zato je to jedna inicijativa pokrenuta od strane Svjetske zdravstvene organizacije da ja isplaćem što više suza. Vrlo ste ekološki nastroj. To je to, zapravo Lara je jedna ekološka serija bila, zato sam ja toliko plakala. Tu smo vodu od mojih suza slali u Afriku. Najjače mi je kad se svi vi pravite da je Larin izbor gledana serija. Larin izbor je daleko najveće sranje koje se pojavilo na hrvatskoj televiziji ikada. Je li te ikad bilo sram što glumiš u toj seriji? Pa nije me bilo sram. Nije, ja sam to tako pošteno, koliko sam mogla, sam davala sve od sebe, pošteno dobivala za to plaću. Ne, imam jednu super, imam puno mana, ali imam jednu veliku vrlinu. Kad nešto završi, ja znam staviti točku na to i krenuti dalje. Tako da ne fali mi. Neću te pitati, si se uspjela obogatiti jer ipak živimo u Hrvatskoj. Si uspjela zaraditi šta?
Kupila sam si auto. Kupila sam si auto, bila sam na nekoliko putovanja i imam novaca sad da se dogodi, a već Ali spremam. ovdje čak ima jedno pitanje, jesi kupila stan od Larinog izbora? Nisam, niti blizu stana, niti blizu. Niti ono garsonjerice. Niti blizu stana, daleko je to od stana. Možda da nisam trošila, da nisam ništa kupovala i da nisam nigdje... Da si na kruhu i maslu živjela, vjerovatno bi možda neku... Možda bi garsonijeru kupila. Jel se ikad razbiješ od alkohola, imaš li neki porok, jesi li zapalila joint? Ja sam stvarno, iako tako me ljudi možda nisu doživjeli, ja sam stvarno poprilično manita i meni alkohol stvarno ne treba da bi se dobro zabavila, ali naravno da nekad u dobrom društvu, ne volim žestoko, volim popiti dobro crno vino recimo. Drugi dio pitanja, lake drogice. Jesam, zapalila sam joint i ne pušim inače pa mi je bilo to, pa mi je nekako prejako to bilo, ali imam poroka, naravno da imam poroka, volim puno jesti, moram jako paziti, užasno se brzo debljam. U jednoj radijskoj emisiji natjerala si svog momka da javno prizna koliko često prdi. Ispušaš li i ti golubove i koliko često? Naravno, mislim, ko ne prdi. Ne, moje govno ne smrdi, znači. Da, ne, ja ne kakam, ja leptire prdim. Tako, da, Boris je dosta žestok u tome i onda sam nekad morala se s njim natjecati jer kad smo bili tipa na autocesti zima, ne možeš otvoriti prozor, onda on onako pusti goluba, onda kako ćeš mu drugačije vratiti nego iz petnih žila ga negdje nađeš. Tko se bolje ljubi? A nemaš džokera, morat ćeš sad napokon više to odgovoriti. Ivan Herceg ili Stefan Kapičić. Ali stvarno se... Obojica dobro ljube, obojica su dobri frajeri. Ko ima duži jezik? Nije ovo stvar džokere, nego daj ti zamisli da ja kažem jednog od njih dvoje. Daj zamisli to, ne bi me oprala više ni vlastita a ko ima mama. duži jezik, evo bar to. Ko više vergla? Pa... Dobro, oboje su oboriti. Da je tvoj dečko Boris Rogoznica vlasnik najvećeg alata na svijetu, bi li se time hvalila svim prijateljima ili bi to tajnovito čuvala za sebe? Pa naravno da bi čuvala za sebe. Ne bi to nikom rekla. Kako mi je to? Naravno da ne bi, onda bi svi htjeli da žele. Hvala ti što si bila gost u Muppet Show. Želimo ti puno uspjeha u daljnoj karijeri. U tvojim novim projektima. Da te ne s Larom jer si puno osebujnija. I naravno da tvoj pir prođe onako pravi dalmatinski pir, do zore, da se zabavite i da budeš najsretnija žena na svijetu. Apsolutno.